जोबस्रांनायनि लामायाव नामा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ दोलो नागारनायनि दोहौ सोमजिदों इउपिपिएलआव। बाक्सानि मुसलपुराव इउपिपिएलआ जोबस्रांबाय। পূৰ্ণাংগ ৰূপে এজনো সিংগল মানুহ মানে পদবী থকা মানুহে বাদ থকা নাই, সকলো ইয়াত ইউপিপিএল আজি শেষ শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। थांनाय बिटिसि बिसायख'थि आरो आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव गाज्रि जेननायनि उनावनो इउपिपिएलआव मैखोम गुगानाय सोमजिदों। मुसलपुराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि मैखोम खहा। बिटिसिनि बारग' इएम आथिखालनि इउपिपिएलनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मजों लोगोसे मुसलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिया खौसेयै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खान्थि बायदियै बिबान नागारबाय। खमैबो सा 362निबो गोबां मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिदाय लाबाय राकेश ब्रह्म। মই অলৰেডি ইউপিপিএল দলৰ যুৱ শাখাৰ সভাপতি আৰু প্ৰাইমাৰী আমবাৰী ইউপিপিএলৰ পৰাও ৰিজিগনেশ্যন দিছোঁ। আমাৰ মুছলপুৰ ব্লক ইউপিপিএলৰ নেতৃবৃন্দসকলে সকলো শ্ৰেণীৰ বুথ কমিটিৰ পৰা লৈ পেলাই ব্লক বডিলৈকে প্ৰাইমাৰী যুৱ শাখা আৰু মহিলা শাখা সকলো শ্ৰেণীৰ পদবী আজি সকলো একসাথে মাছ ৰিজিগনেশ্যন বুলি কৈ তেখেতসকলে আজি ইউপিপিএলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। इउपिपिएलखौ बिटिसिनि रायजोफोरा बजबनानै लायाखै। आबुं सोराङाव फैदों इउपिपिएल दोलो नागारनाय एमसिएलए राकेश ब्रह्मनि बे दाबि। তৎসত্ত্বেও ইউপিপিএলৰ যোৱা 2025 চনৰ যোনটো ৰিজাল্টৰ ফল যি খুচুৰণীয়া ৰূপৰ যোনটো হাৰিছোঁ আৰু 26-26 যোনটো বিধানসভাৰ যোনটো হাৰিছোঁ, সেই হাৰাৰ যোনটো ট্ৰেক বা হাৰাৰ যোনটো পৰিৱেশ সেইটো একদম মানে ইউপিপিএলক বিটিআৰৰ ৰাইজে আদৰি লোৱা নাই, এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে প্ৰকাশত আহিছে। फैगौ समाव खुंथाय दोलोआव थानानै खामानि मावनायनि बाथ्रा फोरमायो राकेश ब्रह्मआ। बबे दोलोआव हाबगोन बेखौ रोखा बुङाखैब्लाबो मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै राकेश ब्रह्मआ बिजेपिआव हेफाजाब होनायनि इसारा होयो। MGNREGAৰ দ্বাৰা চেণ্ড্ৰে বিলিঙৰ কাম আমি বহুত কৰিছিলোঁ। আমাৰ লিডাৰসকলে এতিয়া সেই পৰ্যায়ত ফাঁচি আছে। গতিকে সেই আলোচনা যোনফালে গৈ পেলাই আমি কমফৰ্ট পাওঁ, আমি সেই দলৰ লগতে যোগদান। राजखान्थिखौ दा जोंबो सोलोंदों, बयजोंबो रायज्लायगोन। फैगौ समाव बयजोंबो गोरोबना राजखान्थि खालामनो नाजागोन होनना बुंबाय राकेश ब्रह्मआ। ৰাজনীতিটো এতিয়া আমিও শিকিছোঁ, এতিয়া সকলোৰ লগতে কথা পাতিম, সকলোৰ লগতে আগন্তুক দিনত মিলি পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো চেষ্টা কৰিম। प्रमद बर'नि साननाय हनायजों राकेश ब्रह्मनि साननाय हनाया गोरोबाखै नामा? दा बाथ्राया जाबाय फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ गुगाबाय थायोब्ला बिटिसिआव बेरेखानि मा बिफाव लागोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन। मुसलपुरनिफ्राय मानास प्रतिम चक्रवर्तीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।